mvuye ari acarambona inzu nari mvuye mwo benesha wari kugira iki mbega nari mvuye kunatisha no niwa tena bonge la bara acha kuraba natisha tori kwazi wari kunatisha piscine Jeuko na najewe niku ona kaza roho sasa kwa nini sasa kwani sasa no chubibona ko kujachia kuna tisha ko tashaka kumya tinde kuna tishiga ko boga ari ensam pa sugar bani nini nagira ukunze umuntu uramuha amahera ego kweri ndamuha jewe cyangwa no yama nagira mu rukundo murahana hakuna guhana mimi nakupa vitu hakuna nataka na hela ndio maana nakushimira koje kunkata kunkorera umuti none ko unatoka na watu nyimko sawa kimo uzurasoka n'abantu mungana oya utungana na ndiro baba bafise tusoka n'abantu bameze gute abantu nyine babakuze nyine abapapa bakuze basubina zubuda bafite amatumbo tumbo hivi sasa unakuwa furahi kweli uri kumwe n'umuntu angana na sawa cyo koga ugasanga wagomye mu mazi wafuye Lamunato tarapfuye batuba nikigufona za kalia nyi wimvira umunsi wawe uzopfa Lamunato umunsi wafuye we no kurikimara icoco nico wala none nk'abantu uba waranatishije bibaza ko bazorira gute yo minati naenda minati galo 31 munati rikwaye 31 tanyo 31 jamani bye bye 2021 30 yako naso no gutwaringa ntumbwire ndakubwire uni mushaka kumenya ukuri na hatsi no gutwarinda acha kurabi afusiye bushuri Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chikinya mukuru chama kibaza ndashaka mvuga muri industry ya Buja Flavor. Nuko tubikora reka tuze dukengurukira Imana hama dusura dukengura bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Budey mugani wabandi yes. Right now nokubwira ndi he ndahantu bita kuri Paulina guys. Na hantu hari piscine ya bien. Yes kandi wifuza yuko kuruhuka kugira ka gym nyene kameze neza cyane. Aha kuri Paulina barabikora neza cyane kandi hari piscine imeze neza cyane kandi umuntu wese novuga yuko uri mu gisagara cya Bujumbura wifuza koga neza like kwegeraga buri Paulina ni nganye mu Gasenyi winjira ni rya Gasenyi hama ni 0 droite ya kujya ku mashuri ya itesi murahazi mashuri yo like ya primaire abantu bita ku mashuri nyene ni ufata ifashe bisi kukuye muri ville vuga ati ni bisi ya Gasenyi like hanu ku mashuri primaire nyene abantu bita ku mashuri cyuru rikaba bakwereka nyene hafi hari chapa kinini cyane haboneka neza cyane kandi rero nje kurondera umuntu like mukunda cyane kandi nawe nyene kenshi niyo akunze kuba arikora na muronde kuri fond amubura ariko amakuru naronse nuko bambwiye yuko ari ngahindane nawe nyene ariko ararelaxinga kuko nakubwira yuko hameze neza cyane aje vuba muzomura ndiko ndahogera yes ni Beni kuri micro behind the camera Jumaju professional ndiga kuri Paulina yes nje kurondera nde muraza kumubajya ariko aroga kandi urazi ko ibyo muri piscine Jux atari kubareke araza kwemera wibatse bari anza ingewe kwaza koreke je wamushaka ko je nangura je injira nawe kwaza utagura ipe guess you have to carry kamera kumubona unavona wenyewe imo ndani Jux bemona wabonye byari wega guys bikwaye we uko bien yes ni Lamunato guys muramutse numu queen video akunze kuboneka mu clip menshi cyane kandi akunze kubibona tukuze kumubona ariko aratamba bikora neza cyane bimeze gute kwanza Lamunato uko bien samona kwa hapa nili kutafuta ali kukosa kwa hiyo hari iki sasa mimi kuja kutafuta makono niulize hari iki bimeze gute kwanza wewe bimeze neza ariko simeze neza cyane koga basi mimi nakungoya hapa basi koga marisi beo urazi koga mbona unakiona shimama ni buri kuri kama kuona hapo mtana wa stress zake hapa Jux ukura mbona we ni Mungu tu kweli na maombi. Benye waona he kwanza Lamunato. Tulikuanga wapi we? We wari he? Muri na miss. Mimi kwanza no shaka enda Omani. Sio enda Omani. Au umeenda kule kutafuta pesa. Sasa sikia ndo mambo mazuri kule. Anabari ubuzi bwinshi kandi. Uko na diaspora kwa hapa?
uraba Ufise rero kandi bya siri. Ega biraza ni black. Bimeze gute rero peti? Meze neza. Amakuru y'imisi peti yangu peti basi 5 glass. Sasa hapa ndo kile siku nakuaga hapa Ndakunda kuwaza yo Ufise stress Unaona Ufise stress? Nyingi sana. Hata sometimes irashika kagira stress kweli. Ngora stress vraiment. No musi ntabanishije ngoje uno musi nakamapo Ufise mbega. Mukanze banyamugabo. Mufanya ni Ufise stress imana. Uno musi Aranatishije. Bicho usinanati. Kandi urakunda kogeraga kuri Paulina peti ya. Irengirana. Abapendaga Inapa kujaza. Wakundira iki none? Bako byengo kijanga sana nyene mugana wonyine stress ni wo. Relaxing aniza. Sasa mbona kwa boyfriend wako yuko hapa? Sasa unakuwa mwenyewe. Kwa wenyewe. Ungejua wenyewe wanifanyia. Acha kunambia. Benish. Au wakoje kuja. Umefanya bia kuja. Acha kunambia. Olegi ya guhari. Ndega wewe ndio soka. Ndio soka na nande do. Mumu nganje. Ni benshi. Bagize kuri bangara. Sasa mbona juzi niliona wafanyakazi wenzangu bagusanze muhira bega byari bimeze gute ko twabomanga bagusanze muhira yoreka yuko sasa majabu hivi ilikuwa ni wapi pale yani wale sijota ni watu wa wapi ni wachani hivi kweli wana adabu kwanza wale sema sunana ule Gucci haja nuko na atekereje ngebaki na mfungania ile wese mimi naona kama atoka wapi wakumanisha wakabenze zao Nere wewe usigaye wana abantu mukabafungira muri toilette. Kawaida abantu birenganisha hantu kene wese wabona mawese babakete. Kina we na level yenye uko nayo. Haja ni huba kweli. Haja wapize aho barandonde barambura bacha basanga hayi. None haja uri gukora iki garablato kweli na we da ile nyumba. Bile nyumba ilishangaza. Haja mu garupangu. Ariyo umva haubatse ni abiri. Umva hari ino nari umva acagenda kundondera hari ariko abazundi mwana. Iyo arakurikiye. Umvu yari acarambona. Inzu nari mvuye mwo Benisha. Wari kugira iki mbega? Mvuye kunatisha no chutu. Niwe tena bonge la baba. Acha kuna. Sasa, konzi ko muri piscine batanatisha. Uranatisha no muri piscine. Natisha tori kwanza. Unakunatisha mu piscine. Sasa hivi kweli dore bajya ahubwo baramugendera kweli barabagira umutima kabisa bakavuga ati turafise uburu tugendera kweli umutima uri bu akuva ko bagiye kugendera na Lamunato acha kurabia kama ni mwanaume ndari zinitia hapo nawe nakubasha acha kurabia mgaje tuzakunywa nusuko ni big brother urabizi nani wewe nipe 5 basi sasa mbona siku ni mwezi siku nakuona maklipi ya ule genone gamna clip coming soon inakuwa very soon panakuwa kazi nzuri kadaji watuichu ni kadaji sasa wewe naye akadaje ndio vitu gani leo ni clip kwa akadaji acha kurabia sasa haja kumje kuvuga ikirera kadaje ni kadaje vuvu ariko Benisha Ano chuzo. Tunavyo. Natani ya chefu itaika sana. Sisi ndio amavuya magarisha mengo. We na urafuha. Done ufuha gusumba n'umusheri wanje kweli. Zivyo. Zivyo yibona. Na trose ni stress na mami. None ufite stress zimeze gute none wewe biraje ukagira stress kweli. Nagira ni utera stress abandi. Tena sikia siku hizi ba diaspora wanafanya kazi. Wala ni waga we. Hivi kwa nipana mbaya kweli sometimes bikashibuka shavura kweli garabla. Mimi nasika kama siri hamwe ba. Ndo bakomengo nzo mbabara muri yo misitsi. None ubabaru wabatu yaniki Lamunato. Sama stress mani kabiki jama. Aho wewe na mazimize mbona yo nakora umuti. Ndakuitaga vraiment nukuri kw'Imana Benisha. Nzo kubwira. Wala. Yabaye ibintu cyakurambye. Ari abantu batiyumvira. Batora nk'uko tunatisha niba ko tunatisha no mu bintu byo ku. Sasa hivi kweli wewe urugwana Lamunato kweli. Urazi kugwana kweli. Afumi mtumba. Angalau skwaribi. Miye ofumu bitari kuna kukubiza. Acha kunambia. Kimoya unambabiza kibodi. Namupiga. Kana wewe numva yuko wewe ukitembea na mwanaume wako kuchiti tunampigaga wewe. Kwa jani. Unanichitia ni? Ama niseme na mwenyewe nimempiga. Hata tusimkulishe. Si unaambia kama ni Juksi nimjue. Ni mari Juksi tumumenye basha.
Niambie bana. Afu hapo kwa Orina unapenda kuja sana Unaenda kwenda kwa wazazi. Pako fresh kweli kandi alipose. Hapa Fasimani kuna ma stress ya wanaume. Kama kuna stress za wanaume kuyaga hapa Ushaviona? Changu zako natisha kugira bakubone. Wewe wallahi wewe ni Mungu kweli. Sasa hivi kweli labda tujagira atakuaza. Sasa hivi kweli sheri wako kama uko na sheri akikuona vitu yeye unafanyaga kweli. Anagira umutima kwa akavuga ati James muri tugenda. Nariko yao. Avuga ko yikwege. Sasa tajijua. Nimemtuma. Je uko na najewe niku ona kaza roho. Sasa kwa nini sasa? Kwani sasa ndio chubibona. Kujachia kuna tisha kutashoka ngati ndeke kuna tishiga. Tukaboga ile kanisa. Nisam. Pa sugar suka. Bani nini? Zendindindi. Ya bien. Na nafurahi kweli. Sasa hivi hawagina hofu kama unaweza kuwa una chiti na wengine. Kuchiti ni kawaida. Sasa kwa nini unatoka na wanaume wengi lakini namnate wewe naye? Utegera hose. Kini umwana kweli kutaravyarana. Ona niko na stress zangu. Sio watoto. Kweli kidogo. Kwani unaweza tuza mtu mwenye alikuja alinifanyia manyanga. Sasa alikufanyia manyanga gani? Wao ndio jimbebea huyo. Ukuni wa mipari. Ndio twalero muhungu. Nabaya mama gari. Nuko tabaya mama gari. Yale alikuita. Au muri za mape zoro 30. Probleme. Igorade. Aliwo kusoma ndo gwana. Wallahi takuita vrema. Kwa sira niko nayo mie. Taua mtu. Sasa utamfanyia nini? Utamfanyia nini? Sio kaka ujue. Ndio mwambie. Aona wewe ulikuwa kama ule mwanamke nilifanyisha juzi kipindi anatembea na mwanamume kama iba hela. Aka mioni bagire. Ama mimi ndo naziwa iba. Ndiye. Aliko maana ndio yapata kunywa mahera. Acha kurabia. Lakini vile abla tukuri biamaze gushika kweli. Ntibirashika kwa umunga mahera wewe. Jewe. Ndamu. Unasema ndagukunda ndaguha mahera. Narashitse rimwe ngao naho nyene ya accident ko ndicunze. Kwani bahati mbaya. Ilikuwa ni accident. Sasa kwa nini unasema kama ilikuwa kuvuka kwa accident wayo kuri chuzi? Niko na hela nyie. Nagira ukunze umuntu uramuha amahera. Go kweli. Ndamuha jewe. Cyangwa ya. Nagira mu rukundo murahana hakuna guhana mimi nakupa vitu afu nataka na hela. Ndio maana nagushimira koje kungata. Kungorera umuti. Probleme kabisa. Lakini utazana ujui kuoga we? Mimi nitavijulia wapi na jua kuna tisha. Hapa niko aditie mu maye ni na umote. Menganuzi kuoga kweli? Simiyu itabirudia. None vyuzi wozi biki wewe. Unajua nini wewe? Kitu kitanacho hiyo. Kitu kufanya nini sasa? Watu wavyita gusi. Ni hatari kweli. Basi panda basi tuongee basi kidogo tubeika. Tuongee nini shaka mimi niko na stress zangu acha nani tulie. Tukae basi kule basi tuende kule basi. Au tukae hapa. Mgao enda kumbi. Twende tukae pale. Jux just fight kipindi da uyubsegi tuongee vizuri. Lakini wewe unakuwa unatizama na kama unaenda kutembea na wanaume wa escrow watakuwa tula hivyo hivyo watakuwa haria. Chunga na ndenge kuigu escrow. Ataki ukamere. Unaogopa usikamere. Njoo hapa unaogopa nini? Usikamere nini? Jux iko Jux. Lamunato rero nagomba tuvugane kuvyerekeye rero ivyo bintu jesha kusigurira neza kuko je simona nkunda ko Lamunato aja mu bibazo nambi nibituka biri kufikia sasa. Ana mani. Tuko jamaa mwe hivi ya mari. Kile utazana utaki kulisema hivi. Oya mani navyo novuga. Tena sare abana bayo uzakomeye ngo ibintu tuvuga ngayo ngo bari ubeshi. None kuri kino no mu mushikirwa nibi bisanga byinshi Lamunato.
leo sasa mimi ndo too much abantu banatisha nuko nyine abantu kunda no diaspora nuko nyine mva tuyangana ariko wallahi mimi nitakuitaga benishu so unaona nuko wale naumia tena wallahi I'm serious jera abantu bamamagaye barambaza ati ni Beni hajya abantu bamusanze Lamunato pale kwenye pale haje bagusanze bugarano rujya muhungu muri toilette ndukwana naishi pale mbona tunajua kama Lamunato iko na level ziko hoti hivi pale so aya simuhira urabona byo bisengene bari baje kundondera ahubwo bari bajyaho aho na ramba bari bapadresse vibaya baraza baza ujya mpeti hari umwana bimengo babajeje barabaza undi mwana yari barinjira indani hari mu pangu rundi baramubaza ngo Lamunato kuntumvise ringa kwera go rupangu ndakunda kumva bikubina banana yani nino niko natoka mpungina upango najitokea zangu mu byangu naona watu wafupi warefu wanakuja kutafuta mimi sasa ni tugani ngumva tugire Lamunato biki ngo duha amatoilette sako amnaga toilette na mimi ngamkomesha ngapeleka mwa ile toilette inajua kama ni mbaya nikamfungania hemo ndo akasikia nuko nyene bebe kabisa hama kija nabonye nacho cyo kuborerwa nibiki bya byakubaye ko ukuri paka hivi majabu bakasema huyu nule mwenye najua mimi kweli niko na makeup yani kweli kinone ule jamaa se jina ruka sinone uyu byagize gute ahubwo basha baze murana urarinye ariko bizahetse none izo nzoga zikoresha makosa wala nyie pombe tazihewa tazipunguza ariko simaze sehere ni nyinshi afu naona kwa ahantu hamwe nimesahau shama stress ni mengi tena hizo tena dhahabu zinavanga arjana dhahabu na maoro sasa Lamunato ko tuzi ko wibana nenda kurihira inzu toba hey mimi naishi mwenyewe mimi naishi na watu unaishi na watu unaishi na nani sasa naishi mfamilia unaishi mfamilia mimi zani kwa unaishi uko sababu pale kutulionaga walisema kama unaishi wewe mwenyewe mfamilia wako kuchukulia vibaya niona kutaurana habi umva iyo mwana naniranye baramureka sabatani baraza kuja banifanyire kwa none wewe wararaniranye Lamunato kanga rimwe cyangwa kabiri umwana taranira nabona ameze nk'uko wanje nagira urukura rarakisinga nyene genda duma none guri kigara none bibona mwinyungu yahe Lamunato kuduma kwe subihebe nuwo biheba inshallah waniombe mwokizwa kweli nzokitswa warakijije jewe ndakijije nzokizwe shamura tubona gute kunatisha sura kama kukutana bisanga uwo muhungu yaguhari wallahi afu miye nzongishura afu renda gutwenze rero cyenda kireba mbwire sweet bya munsi tugire kiganiro kamera ko ufise mape nyinshi cyane wari wanatishije umeze neza mbwira haje bya munsi wagenze gute uranyibutsa mbwira niwe ndakozi acha kuramba uko vumbi abantu watu wazuri bagale babogale acha abahungu beza babishi ibintu ahubwo ni wandonde acha kuramba tafuta hiyo siku nimelala wapi hata hapa mkartie acha kurambi nari mveshika no mu Rwanda niho bitashobotse acha kurambi uhararyohi uravuga ati kabisa nikula hela bien tena hela ukula hela zenye zako imagine acha kurambi wari amera y'abantu kireje turayajya kari n'abana beza shamusangira urumva ko ari sawa biraryoshe kandi ugira abantu bagukunda bakwitayeho bakagusohokana ni fresh sibyo no reka ngende umwana mwiza we no stress stress za nini mtu mga mapisikali kama sisi ndo wafanagi vitu ama stress wewe ni pisikali rero kana butora wiraba kweli andira like wiravye mukira uvuga ati uruvuga gute comment uruvuga keshi wiravye mukira black is beauty uri mwiza samini mbaya mimi nakuuliza tu wasema niko unajora kwa unajora mno ashapigana arabongo bamaze kugwana kwera wewe wanashwana bagashwana kwera wewe rero baba nabajama bigeze gushwana black pembeni barakubitana kwera Lamunato hiyo siku na mimi sikia yarampigane uraryoherwa Wera natisha we wenga uyukuru ndekubwira baza kama ni black ndo natisha nk'umuntu w'umugenzi wawe ataza kukubwira Ona niona yani wewe ukitoka ukirelax umva usohotse bari itakuwa ni fire kuma kozi uko kuma arena weye unaingia arena nishawe kuingia kama siku kama mara tatu pale naingia na watu
Lakini namna tuje ku rundi ruhande rwanje bino nange ko unatoka na watu wenye mko sawa kimo uzurasohoka n'abantu mungana oya utungana nandiro baba bafise tusohoka n'abantu bameze gute abantu nyine bakuze nyine abapapa bakuze bafise ibintu by'ubuda bafite amatumbo tumbo hivi sasa unakuwa furahi kweli ni uri n'umuntu angana na sawa ama kupenda to utakusaidia nini ufashiki au wakunda kwera mahera kuzagwa ubumapu bwa misi yose na benishu ndetse ngafise stress sipo lakini tu wenda kwemera sivyo na kuamini none wo kuvuga ngo usohokana n'abantu lake bakuze bangana na so wawe none bigenda gute none uwo muntu yakugiriye nabi uwo muntu yari nifanyia vibaya nega muntu birashika nyene akibagira inzira nyene agasanga agiye gufyefyetana no gufyefyetana vilifikaga ulipoteza muda ukatugenda kutembea mtu mwenyewe acha mugabo azovyishura wallahi wewe tunakwambia hivi nzoguha map nikuite uje ego friend unaona Yesu itakuwa nzuri wenyene takwa mwenyeji yani naona wajejenye nati bari urubanza urushobora so takupiga nibaze gukwita kweli batanipiga jonge nenzo ndamukeneye kandi nje benishu ya hatari kabisa kweli afu na mikuta uko na relax kweli uko na koga kwa piscine walikuachia afu umumgiye ngumengana bari baje ngaba kubonye bakumenye none janu wose ngenda lazima nijole ni Lamunato none bakumenya kubera uko na address ni una address yangu sio kuna tisha tena mama koga lakini sio vizuri kuza uroga wenyewe muri piscine si vyiza ushobora kibazo cyo koga ugasanga wagomye mu mazi wafuye Lamunato tarapfuye batuba nikikufona za kalia nyi wimvira umunsi wawe uzofagala Lamunato umunsi wafuye we no kurikimara ico wala none nk'abantu uba waranatishije wibaza ko bazorira gute yo minati naenda minati ragiye no bazorira kukaburi nyene hajya ahubwo reka vuba ndavyara siga kana kuko ari ingendo narasiga umwana ndasigira umwana azosigarana abanatisha kuko bo kwidoga ngiye atamwa nasize ngati basi yo barasita gakobwa basi ko gafise nka 5% yo kunatisha basi mama wagiye na 20% Lamunato ragiye wala Lamunato ragiye vraiment azwari kiri mu Burundi bwose probleme ya hatari afu unaona uko na tatuaje nyingi sijui kama uko na tatuaje we ufise tatuaje menshi aka kapa ukaona ndo Mungu wako ilikuwa nini sasa wewe wewe mwambia wenzo gwa mangara mimi na maswali mengi utanisamea nini sasa ilikuwa nani huyo aliandika kuna nani jina la mtu sio jina la mtu ni Juksi Juksi kuva muvugiye Juksi naona mnasoweana Juksi tamnatisha afu eti we Juksi na zuchu hivi eti mambo sio mabaya mambo ni mazuri yatakuwa mabaya kwa mfano yatakuwaje sasa mbona hujasukisha wewe nayo nimebomoa juu jana unaona wabudu na mara kusikisha kwa gala tunabura gute aje tu mimi Lamunato sasa Lamunato laki kweli unapenda kunatisha sio vizuri lakini abantu bagutaurana wapi kunatisha gute rega nje natisha muri byose hajya naho bambumva kunatisha baga bazi baratwegera tubaba batubaza tunatisha muri byinshi muri clip byose hari mu gutera inkuru abantu nizo zose ndanatisha mu gusohoka none mu guteramisha abantu kandi sinavuga ati ngo ndumwiranda kandi rero na benshi like babikora kandi bakuzi kandi muzinanye batwenza abantu like ibintu nk'ivyo sivyo none yes kandi nivyo vyiza cyane ko rateramisha juko naho tuwengi tufanyaga bipindi nawe barakunda zana ngo Lamunato uwo mwana gamana ngo bamuhaza wari umwijogonyo umwijogonyo nyine tubamuhaza tubaduhaze rega batwari no muntu yonatisha tari gute umwijogonyo bamuhaza tubaduhaze like ibiganiro urukora uraba amakomenti ga Lamunato ndaraba kandi ivyo nimindaba si waliona tu lakini waliona wakati ya comment lakini waliona kandi abantu baragukunda we kandi agiye umuntu akwansa bakukunda
barakunda cyane baranipendaga none gikoro babwira like nko kubasabira kana kajambo babwira ndabwira ati babandanye nyine kuza barangoma hate nyine ibintu bibi na byiza nyine kurya nyine iminati guma hajya nyine nihinduka lakini ikintu twavuganye Munato wavuze ngo wowe ushobora guha abahungu amahera kubera iki siwezi nako paje umuhungu mumusokanye ukamuha amahera wo ugire kuza uragenda kumuraba cyangwa muna enjoy mu bikini bike hama ucita kuna mahera uyamuhe nagira uramuha urumva uramushimiye kubwiko bwa ukoreye kuna kuruhishije uramushimiye stress yaguhaye ibyo byote akiyabungu afu ni kupehela none bayatanga nayo babagira nabigala Munato oya biravana kama mnapeana kama saa ugo tusangane nundi rero naguha mufu mumpe ego kwe uramaze kuganana n'umuhungu ugikasha datanga amahera ega ashima nirandi ndakandi so kugenda n'ubugenzi nabo ngene bikasho ya mbega lo 31 Munato iri kwaye lo 31 yatanyu lo 31 jamani bye bye 2021 lo 31 yako nazo no gutwara inda ntumbwire ndakubwire uni mushaka kumenya ukuri na hatsi ko gutwara inda acha kurabi afu sije bushuri nie problem yakunyutsa kera sinsubireyo ila zawadi lazima mumora ngorani kuba umuryango fuyo zigeregere shangwe na nini problem niri kunywa injabuka gusawe yo no kurubana nimeruno gwana yanyamana na mtumarira Andre mpeni feranje kama sema kumbuki hata ego basha sema nibuka n'umuntu yagutahaye rero nsanusige unywa inzoga nyinshi injabu kuzitiki bajua pangapi bibiye nga none unywa baje zigaye wewe jewe 8 urakubita ugahetse ashanga cha niba munwa hariya nabyo menye popote butanipeleka tu urafise amuvukana Munato nawe bameze gute kandi nje ndi mukobwa abandi bose n'abahungu bakuru batoye muto wanje nandi bakuru wanje dore barabiyumva gute like wabonye sister wawe ameze gutya bavuga ati nyane gihepfa Lamunato ibigoye je bifite ikibazo iyo bishitse ugahura n'abahungu mwagendagiye urubibuka kwe ndabibuka narabora wewe wibuka nibo banyibutsa je ndabibuka gute batanyibwiye bamujyatse twarasoka kandi uzi ko takintu wankoreye cyata sitakwibuka none banakwibuka rafise abo uyuka nabo utibuka arabushoka ati uyu ndawibutse kwere big up sana mutamu w'amateka nyatari lakini mugabo Munato jikino mbona izi manani ila kizi clip jamo je nizere yuko ta clip we yari yose horo jamo wewe bivana n'amafaranga ariko biratuka ko zana hela nayo ukugirije clip y'umuntu bigenda gute turavugana amahera ndabishimye igiciro cawe amafaranga usaba muri clip angana gute nizinda yazi kuko watubwiye ngo muri 2021 ngo arawe wasaba ariko ubonye ngo arahinduye kuko no kwawolege niyo kwawolege ntikijayo nkwera ngo waramudugirije amafaranga ariko muri clip ziwe orege cyase nareka no kutajayo uri muri diocese ugwego masera mukuru nibiyeri mu rusengero mimonyewe totomoya mu Burundi totomo nibiyeri mu rusengero gusa none ko wavuze ko umenga ngo hari abantu bariko murigisha muri diocese ugwego baramenye no nivyo ariko bali bijuhaga bangine bakajigumuwa batwasano tukubemberetse mu gwego baguma bazi sitoka twasano lakini vyavya kirena bigonera Munato ibiki ibi vyo kuguma mwabitwaye amasano mukabirukana oya none batabishatse twe tubembereza mu gwego lakini Lamunato je mu rumenga mbe ufite kinga jewe sinyangi daru kandi mugamike ko ninge no ariko 18 urayikwije ndayike je ndakeneye kumenya none Lamunato urayumvira ko ari mariage cyangwa ntayizogera ndayumvira mu bihe na mariage kama ni stress tu ya kwenda yemu kuzalishwa Utawole ntuzorongoka nzorongwa ariko su ni nwanza ngira amahera ba diaspora ngabacu uzoyamara ko bajya bifitiye amahera menshi gafitiye Shabion ndo mara kama no tazeka hivyo sasa tazeka hivi ari umuntu ngaho Imana iri yanegurira mu diaspora nyene wo mu gihugu cyayo Amerika muri France Canada Amerika aho ni Canada nishapata habari huko nasikia Canada huko nishapata habari huko bana sitakukwege ndamuvuge au semuseme yo wewe yo nishapata habari kwa kuna diaspora moja hivi Canada
sio wenyewe. Lakini mna chat. Tunavugana gani watavuga? Sio jamani kitimoto. Kwa pesa hivi. Akianza kumwaga pesa malizagi. Na wewe tu ukubali alikwambia? Nimwambie, niseme sasa. Usiseme. Kwa nini sasa utaki tuseme? Au kuna wengine utaki wajue? Basi juu tu sitaki mjiseme. Lakini iko. Sasa hivi kweli barabemera ko bavanga kweli Lamunato. Abayo tuadukundana. Woro nukundana rero. Oya. Au pendanagi? Sina muda. Hauna muda kupendana. Na wewe mama ni hatari. Maisha ni mafupi, stress za nini, lakini niko na stress leo. Na stress kabisa. Sasa kumenya umuhungu akugirira ivyo bintu kumuririmba. Uzamumenya. Wale mnasikia hasira. Sasa ule mchiti ilikutana kwa wengine ilikuwa aje? Mimi ndo najua. Wewe ndo unajua. Sio muno kweli. Ngira la gutwara amahirira vyo vyose. Probleme. Mimi nabivaga bangine. Unabivaga bangine babana. Tena mahera umuntu ngara beshi ndabikugirira. Enda kubazo. Uvuga ibindi birapfa ngo baranga mahera. Aye tu. Ndihe. Koje nabone wabandi. Kubera batwaye umugabo wabandi. Je no mugabo. Kokwe. Birego barangirogira tene wara mugabo. Miye Lamunato. Nico kintu imana yanani. Iramba basha nikizo. Nta mugabo wabandi wowe uratwara wewe Lamunato. Diamond mama. Oya na mugabo ndatwara umuntu. Navyo nanivyo ukora. Nanivyo ukora imana yabindi. None abo bavuze ngo bangana nazo ntabagore baba bafise. None baba bafise nanije mana muza namwizaniye ko. Ni mama gari no wandondi. Sije namwe ati ni sawa. Niyo kwironderera. Iyo none baramurondetse no baramutwara. Kandi shobora kumwanga ati ko afise umugore no. Hawezi ukakataa. Nawe mama ni hatari kweli. Juksi tumwache Lamunato jikogeza yake tumwache. Muniache tumekuwa na time na. Natisha basi. Abantu barakunda kunutambura bitwa na bakunda kunutamba wewe. Yes sana, masijali. Sasa kidogo basi. Sasa ngacheza, niwachezeni. Lamunato sasa. Au jukora kisusu kadogo. Niko na kisusu kidogo lakini ndugu. Kakisusu ka 20. Unukurikimana kukisuka 20 ndio maana utaki kukachezesha. Ndakubwiye nukurikimana tuache blague pembeni. Mie ula Lamunato. Au yuko track. Au yuko track. Wananiita jam clip. Nenda kufanya nini? Acha tumwangushe kwanza au yuko track. Kuna watu washobora vitu bano byinshi bibi bitwambike byitse. Jero urabona kwanza. Si track lakini wewe naye. Ani track atu mini clip. Track basi kidogo. Mama niko msifezi zangu phone yatengo tia. Unajua kuna watu wenye wanataka kuona watu wenye wanataka kutrack watatoa clip mwezi siku wanataka kuona mtu anaanza kutrack. Bazondondera. Si tracking iranga. Track basi. Tena unaweza kutrack maika? Kawaida. Track basi track. Kwa juu. Track track karibuni kwa Lamunato kwa track. Akuja tucheze pamoja. Diction mcheze. Diction mcheze. Sasa hapa tu Juksi gani sika fate kamera. Juksi ndio track. Juksi Gede. Unaogopa? Wewe track. Wewe unaogopa? Wewe track, mbona unakuwa kuogopa sasa? Lazima kuogopa. Kwa sababu gani? Lakini wengine naona unachekea. Sasa. Auna kitu kadogo njoo bana. Leo kufanya kazi. Leo kufanya kazi njoo bana Juksi sasa kana. Ile kanga tena tunaona kisicho kinaonekana kikubwa. Tuna kutukenza leo. Ikanzu. Na lakini mbana mbayemo. Lakini kinafaa kinaonekana ni kikubwa. Njoo maana unaona ka nini? Mbona clip inaendana na makazi? Kakisusu ka 20 Lamunato. Lakini kanatsumika. Kiona chepesi. Ndugu. Unaona kadogo njoo maana ndugu yangu. Lakini kinacho. Kinafaa nini? Kinacheza Ona mzee. Kakisusu ka 20 kadesa. Basi ndio koge basi. Basi ndio koge basi. Ndio kaingia hapa. Ingia tu sasa. Nikufe. Zunguruka basi kule koge kule basi. Mimi unaenda kwa nini zunguruka? Lamunato hata kushimama. Sio story. Shimama toni. Jamani Islamu wewe. Taka tupia chini huko nani? Hatari kweli Juksi tueleze tu tumacha koge huyo. Sasa unaogopa? Juksi basi nishuti mimi mwache wewe basi. Nishuti mimi. Juksi nishuti mimi sasa. Sasa unakuwa behind kamera wewe naye. Unakuwa nyuma cameraman. Ibe kamera. Sasa bora unaonekana sasa. Mimi tuone kama utaonekana sasa. Tuone kama utaonekana. Tuone sasa. Njoo maana. Kakisusu ka 20 utaki kaonekane.
Tunakuacha wanaojikongezako. Mimi naenda basi, wote turasubira. Wewe baisha mnato wewe turasubira. Aliko nakujia. Utaniita yani unataka kumpatisha mtu haya lakini utakuwa unaniita juu unampatisha mtu haya wewe naye. Nitakuita na mama na mati. So fresh lakini. So fresh. Just two heads. Tuzosubira abashaka kuza Buja TV like Lamunato ga munze kora muri clip z'abaririmbyi benshi batandukanye cyane muri clip za Oleg arabikora neza cyane lakini ifo imasiku ufanye kitu kizuri na Oleg set lazima akadaje akadaje utakuwa yemwe au mshaishuti aidha nirasohoka unasema indirimbo ziwaitwa gute akadaje mtakuwa mnacheza since itakuwaje au mjashuti ni brand ni nyanda tashuti since binatandukanye kuna nani ashobora Yes, kumbere nzori clip imeze neza cyane like Lamunato jere azori muri clip ya Oleg kana onye nari ma clip menshi cyane yo muri rimvi lakini mimi naona ndira utumikiaga wengine wasanii kwa ni Oleg mwenyewe abandi no bakorera gutaka rugwe ndabakorera bibaye baba yarakwiye nishaka mugabo kabisa Jux tuone Jux tuzosubira naho gutaha ibagire rero kugira subscribe bye bye